Ең бай біздің бабамыз еді көйітшіне. Бала бақытшысы бар еді. Біреуін жоқ еді олай бақытшысы көйітшіне. Но адам, нағадар бай болса да, бек простой адам еді, күзнес еді. Оқоллар жарылып кеткен еді. Келілер завалнар рисовать етмегеді. Ты не наш человек, мы такого человека не ищем, деділер. А у костері қолларында. Нет такого человека. Давай, где это? Костер, қайда о бай кіші деп. Телеграфист болдым. Телеграфтан соң сортировщица болдым. Связда, почтада. Андан соң кеттім, военный болдым. Да, мен жеңікте болдым. Связист едім, да, полевой почтаға алып кеттілер. Окоплар бар еді, мына бұшында аэропорт бар. О уақытта военный аэропорт еді о. Нашындық аэропорт. Окоплар қаздылар, о окоплардың ішінде біздің алып кетіп қойдылар. Анда біз бүтін уақыт телефонмен бер сап кетіп отыра едік. Қайдан деп точкалар. Келілер біздің saat 12'de gece. Hazırlanыңыз деділер. Но бізді шығарған адам бек инсафлы адам еді. Бек жақсы адам еді. O çuvallar içkiye doldur dermiş. Kimizden almadınız dedi. Çuvalları alınız dedi. Çuvalları alsanız dedi. Siz git. Arametlerine ayıttı. Yok dedi. Kur'an'ını aldı. Bastı kokuzunu. Çıplardaydı ölmeye alıp getiver dedi. Bir şey almayımız dedi. Anam adam ayıttı. Yok yanılasız dedi. Alınız dedi. Siz dedi uzak geçeceksiniz dedi. Siz dedi ketkinde dedi. Yürümek de gerek olacak. Kimden almalıyız. Çuvallarga doldururmuş. Yastıkka bargancık koydu. Acallarını aldı koydu çuvallarga. Almadılar da связга. Dediler что sizin nельзя. Болмай sizge işlemeye связга. Спецработниклер olmay. Ondan kettim поварлыққа. Yaxşılıqta gördük, yamanlıqta gördük. Açlıqta gördük, her türlüsü oldu. Bugünkü gelgencik şükür Allah'a. İleride yaşayayım ben de, herkeski endi şevat ettim, men de yaşasınlar, hasta olmasınlar. Bek çaslı балаларымыз, bek çaslı torunların için deseniz yıl hepsi yaşalmayışında. Bizim vaxtımızda bu kıyın günlerde bizim anamız bizni de kuvandıraq oğa bek o kadar biz gururumuz. O bizim bayrakta gibi. Biz onun ardından her vakit da yaş olup da özümüzün o kadar yaxşı tutamız. Onun için de yaşasın anamız. Hepsinin anaları öyle çok yaşasın. Гульшериф Аптем самая любимая, самая старшая в нашей родне. Ум у нее и глаза все на месте. По любому вопросу, с просьбой ли, или еще какой-то вопрос возникает, все разрешает она. В любое время никому никогда не отказывала в помощи. Она сколько лет работала, столько лет всем помогала. Гульшериф Аптем – это наша хазине.